Bismillahirrahmanirrahim. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Mama Dora. Nah, kali ini seperti biasanya saya mau makan. Di sini menunya ada dankot ayam, ada daun singkong, sama tak lupa ada lalapan, ada timun, kecipir, ada batang pepaya mentah, ada terong, lenca, sama pete dan sambal terasi. Oke, langsung saja sebelum kita makan, mari kita berdoa dulu. Amin ya rabbal alamin. Kita coba dankot ayamnya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Daun singkong, bismillah.
Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bye.